大家平安，jauh tu cua kajam nyaman, nama kajinana sulivat. Saka tu cua kajam nyaman, aurita supuina kainua cemas, imazai tua hipurai. Imazai tua sepatia sulatan, imazai tua tapuru katu sepatia kayan, patu tapuru katu una makayan. Amasanital imazai tua lima sulatan, imazai tua ita kayan, patu tapurua kayan. 希伯来书4章14节到16节，以及5章1到10节。Saka nakuyano inikatuna kipas ya patudur tuata sini kipas marau saruan. Ayatwa ike ayawanga tua cemasa tela burungan taparkalai Allah kenua cemasa ti Yesu. Aya tua aichua namasan tela burungan tua parkalai tanuken ini ka manu ini ka makaya kipavara tua ta remlakan di madu namaya tanuiti na secebung anga tua kana sikiringaringau anga taya madu lakwa di madu ini kana sepasariu manasika ula ini ka tena perkutan semate ayaw tua namasam parawasa iradan na rupas liling cemas tua ta sigaw-gawan tua kiliwak katwa napakisumali pas iling tua ta sincemwangan nga tua siserapai azwa namasan tala vuvurungan marka parkalai pilihan kemasi tua taala-alan sa penti tua uri kita wari-wari tua cau-cau kipu sensengan tua patara cemas pagau-gau tua uri sikisu pasari-sariu katua si patava-tavang pai makaya kipavara tua zwa amanguru katua zwa sepasari-sariu cau-cau ayat tua izwa uta nama pakakai izwa-zwa remlakan ni maju ayatwa na remlak ti maju manasika ini ka amina pagau-gau tua sikisu pasari-sariu nua taala-alan tara pagau-gau uta tua sikisu pasariu ni maju pai nekano kisam buru-burung kimaju kisan tala parawacan nata parkalai pilihan noa cemas sakamaya namaya te yaron pai namaya tuazwa tikiri situ uta ini kamano na kimaju ki papurigu tua kinamasang tala buru-burungan nga tua parkalai mana cemas na ibu taya maju maya tucu ku wala kesun ku sini puala kesun tucu adaw anaya izwa uta itwa sisyu itwa zuma maya tucu uri pate mamiring sunga masam parkalai anamaya tua kina parkalayan ni may cisita inaya pai ti kirisitu kai kacawanan na pasiasa inuri sa pati la rusa ki aung tuanza cemas uri makaya pas lingin ti maju kemasi tua nama sai au tabrake nanga noa cemas inuri ni maju ayatwa nami tai tekuan na kemasi baru paalai ti maju kumali ta ala kenua cemas ti maju na kitava kanga tua kiparai kemasi tua sincebungan nga si serapai pai sina maacubung nga au na masang kakasizwanan tua si pas liling pate mamiling tua marka nakirain ta maju cau-cau mapulat au uri masang tala vuru-vurungan sung tua parkalai
namaya tua kina parakalayan ni machisita ayai noa cemas aichu kai noa cemas sinivici kimazai tua希伯来书的4章14节到16节以及5章1节到10节aichu alinaw tiang kinusupuy na nga sumupo kinugaloy na nga sumupo aichu alinaw tiang na sisiu督促大家们siniputarawan tianutin 学习顺从上帝旨意呀。Itulu akiparain tua sinipatazakaten wa cemat tianutin 学习顺从上帝旨意。当希伯来书作者介绍耶稣为大祭司时，指出一般祭司因自己的软弱与限制，需要为自己的罪献祭，但耶稣并不需要。不过，虽然耶稣是上帝的儿子，不需要为自己献祭，耶稣仍从所受的苦难学习顺服。耶稣本可以回避苦难，无需受苦，但他仍选择接受并面对苦难，只因为那是上帝安排的道路。耶稣从苦难中学习顺服上帝的旨意，而不是顺服人的权柄。那些平信徒宣教师也为我们立下榜样，勇于回应上帝的呼召。Cuma sini pasamarau sini turu tianutin tutsua ka jaman-jaman latinana pa enet. Saka tutsua ka jaman-jaman sini pakinim tianutin 默想，我是否曾认真实践台湾基督长老教会信仰告白中通过爱与受苦成为盼望的记号之告白？我如何实践？Sinaya tianutin. Akatinana kisamula, akatinana penaulidana pasusu tomana sini pasamarawa kakasaruan. Imazai tua 通过爱与受苦成为盼望的记号。Aichua sini pasamarawa tianutin. Akatina romatainua pasusu sinaya tianutin tutsoka jaman-jaman latinana kipa enet saka kainuli。主耶稣，当你面对苦难，并不用权柄，也不用权势，而是用顺服上帝旨意的心来面对。求你帮助我，在日常生活中学习你顺服的样式。奉你的名求，阿们。Mali tutsoka jaman-jaman aja kini turu aja sinupua kainua cemat. Latinana kiparai nga pororo to mana warung noa cemat yao latinana kicuar to icuata cemasa di Yesus Kristus anak kiparai to kamai dari bawah ayakana pasamarau janutin popisu janutin tisu na tiakan ayakana pasamarau 大家平安。